Guys, he se le phupura ba khalabela go irahalang. A re tšhatšane re family ngwanyana a re o itse ka re he a re tšhomi moya kwa memi nana memi ka re okay skata boliki a re o itse manna ke jwale le mokhalabe ene mokhalabe o bona go itse mang motho ke age mate ya bo papaka a re ke rata ntato ka pelo ka yo yotlhe wa ntlhaloganya a re o itse mang e se ke kopana le ntate o thomile ampha ntho engwe le ngwe bona allowance anthekela madomo anthekela di chocolate anthekela di aparo a go itse mang bona ka fola in love le ntate ona he se ke fola in love le ntate ona ntate o ya mpolelo re ai ena le bile ha rata taba setsa o kire sometimes ha tlo nketela ko mimpetong yana ya ka di single bed hawa mokhalabe a tsamaya a re let me show you what us in the old age chomitsa thakatsa ba mandoza re tseng a mokhalabe nkirela apartment ha sina nkirela apartment mokhalabe tlatsa apartment ka furniture so big rent e patela ke mokhalabe nthongwe lengwe patela ke mokhalabe a re bona ho itse mang ka simollo move from Mateko to a bedi now a re ke this one time mokhalabe o tlile go nna ka weekend a re mara ntwe makatsang go all the time na le mokhalabe a re kopanele ko mokhalabe a nnang na le mokhalabe re kopanela ko nna all the time ko apartment e mokhalabe nkirileng a nkiretse yona a re this one time in le weekend mokhalabe o tlile a tlo go bala ko nna ha re bala ko nna a ya ilo tlhapa phone ya mokhalabe ya lesne phone ya mokhalabe illa ka ga ba phone le kutlile ba re thobela papa dikeledi ne re kopela le teka mmeleke a papa dikeledi le gona le teka mmeleke a re ka dropa phone ka lebella lina le ka ga abana ho irala mokhalabe itse a tswa moshawareng ka re hey what is going on ke ntse le wena mona ke dlala ka njombi ha o ke balance ka di strong hore e tsene wena kante wa nchitela a re mokhalabe ga o no that's my wife na le mosedi ka ga tlhalana o ska wa ga ka motlhala so big so deke mal nna ke nyaka wena a ga o khitsi mang ka okay mokhalabe mpoleletse gore ba tlhalana ba mo processing ya divorce so big so deke mal ha wa 2 months khwedi ya feta 2 months ya feta 3 months ya feta mokhalabe a tlhale mosadi a re ka motse gore na re pila ho etsagalang a re itse mantabe ya mokhalabe o ya hore mokhalabe wa nchitela a o berekisa nna ho chitela mosadi ya yang heta so big and in 20 nang the most go ga tlhala le mosadi a re na shomi ha tlhala le mosadi o ene ya no nna khang eo yang keja a re ka bona ga o itse keng mokhalabe o tshwantse ke berekele ka ena mo lebakeng so this is revenge ongoing a re ntho ntla o itse make ke editseng a wa makheka o tlhokofetse ko KZN makheka na tlhokofala ko KZN ka founela mokhalabe ka re papa ko tlhokofetse ena re na tšhelete ya mmoloka because ne re sa police yo a re mokhalabe yo my baby iralang a ga wa mokhalabe re bona so big so deke mal tshwara 50,000 rand mo o ye highway lo bona o thiba eng o tlatsatseng a ga o hitse mang ka tlhapa ile labone ka paka dio tsaka ka ya ke lo boloka papaka a re nke bo bone di picture tsene ke di tsia ko le solele ka thiba khasena ka nthongwe lengwe hele ka se le tsena ke ntse yana ba ntsa di picture le ka selele le feta bo tkwaka le go mabitleng ka make sure ke llela go dimoro ba mpea mo ditilong tsa family gore hekella ba kono cousin a konong gatsa ka picture ke ntse ke lla mole cousin o ntse gatsa ka di picture ke a gatsa di picture tsela ka di sendela mokhalabe that was stage 1 sa revenge awa hes ne ke boa ke zeta mokhalabe every day o ntse bukela di spa ka go motsiwa ke romeliwa ditšhelete tsa gore oh no you need to relax I will be there for you na I love you a re mara ka bolela mokhalabe ka re wetse keng ke stressa ke taba gore papa go tlhokofetse and also ke stressa le ke taba gore wena o tlhale mosadi ya hao so wa re ho iragalang pila mokhalabe ba ga wa no ke ne go tlhala mosadi ya ka mara my biggest fear ke gore mosadi ya ka henka motlhala o tsia dio tsa ka tsotlhe so mokhalabe bona di khomu o na le di eng so big so deke mal so ngwanyana ga mokhalabe re no wena a re go di lawyereng because nna le nna ke nyako nna le wena ke nyako spenda bophelo ba ka bo botle le wena tsia dio tsa ha o di shiftele under my name and then how snow fetso shiftele dio tsa under my name then o ka proceed ka initiate divorce a re itse mangwana ya nong tate o sainile over di khomu le dikoloi tse 2 a re ke setse ke le a sweet girl ha ise ke fetse ka yena ha ka ba signa fela ntlu a signa up ntlu a itlisa under my name ka fetsa ke rekisa dio tseo he se ke rekisa dio tseo ba go ba mosadi kontlung ele and then yena o sala le divorce a re gona ya nong yana ke ntse fela ke mo lebeletse fela yana ke re this old man sa tlonyela ka ga a chomi makoti wa ina ga se sa baile